elimde 5 parmak. İnanmazsan say da bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de ikinci elim. 10 etmez mi şekerim? Ана тіліне балачықларының sevgi aşılamaq, ана тіліне құлақлары алышсын, олар evde, internetten ана тілінде видеоларını бақсынлар, құлақ алыша ve балачықлардан құлай laf etmeye başlayırlar. Ана тілінде laf etmek utanmaq керек mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin baylığı.